Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Conversations we having, I'm getting through static, too much on my plate. Lord, I need me a break. Finally! Good about the weekend. Oh my god, look at your face! Too much fucking sunscreen, bro! Get dark! Wow! Wow, grand entrance ya yang ulang tahun. Bentar. Oke, ayo. Can go back because I'm the one holding the chair. This is there. Oh my god. So, how was your first jet ski? Good. Lucky day I got to see a dolphin. And we got it on camera. Yes, sir. How do you say? It's very nice. It's very good. I loved it. C'est très joli, j'adore. J'adore faire du jet ski. Et puis on va s'amuser quoi. Kok panjang? I thought it was like just I'm young. Because I added some stuff, that's why. Kita mau chill dulu bentar, capek. Akhirnya mereka sampai. Ayo ikut foto. Mereka lagi foto-foto. Akhirnya sampai. Gak bisa berhenti bentar, ikut foto dong. Gue terlalu orang goblok ini. Ada anjing minta buze. Buze, Hello Kitty Buze. Kamu mau loncat itu? Ya, emang boleh. Boleh gue loncat. Ya. Ada izin. Kok kamu gak nanya kayak emang dikasih berapa kayak? Biasa kan semua orang kayak sudah dikasih berapa? Ya ini bisa dia berenang sama ikan. Tahu. Itu konsepnya bro. Nah gini guys, jadi kayak jokes gue tuh kadang ya udahlah gitu. Kayak let it flow in the air aja. Udah I don't have time to explain it. Anjing udah lama banget nggak kesini. Nah di luar. Sudah lama banget nggak kesini. Mbak ada yang inget aku nggak sih nggak ya? Kok hari ini sepi banget sih? Kampis ya, kampis. Okay, let's go eat. Ini kan hari Kamis, jadi sepi. Jadi kita bisa makan di sini seperti biasa, tanpa harus booking. Tuh lagi surut, babe, makanya kita nggak bisa parkir di sini. Dia apa situasi surut apa? Surut apa? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Apa surut? Ya, serius. Low tide.
membuat aku semangat jet ski kembali. Dan kuku aku copot. Jadi main jetnya brutal. Gak seru. Gak bisa, kamu gak bisa foto di situ. Ini kan yang dari tadi. Ini tadi, kamu harus balikin. Gak bisa balik lagi situ. Tapi ini mau terus. Ya enggak. Ayo. Yang hilang yang ini. Fuck you bitch. Fuck you anjing. Sialan. Anjing. Sialan. Emang udah gak usah bento. Biar bule-bule ini udah. I want. Ternyata tic-tac-toe ini berguna ya guys. By the way ini bisa di spill loh. Linknya dijokarin ya. Ternyata game Shopee ini berguna. Selalu ada korban. Aku seru banget penyiksaan. Hujan. Ya. Benjongnya kayak bongcang. Siksa dia. Aku suka penyiksaan. Parah banget. Banyak penyiksaan di sini. Itu parah. Parah banget. Bener-bener semua orang diangkat dan dia tidur. Gilang, ayo Gilang. Menurut gue semangat. Mak Gilang ya, nggak kelihatan gue. Gilang mah senang dipegang cowok-cowok. Masalahnya gue nyempil di situ, masih cowok ya. Ini kardio. Kalau ini pada nggak berani megang ya. Iya emang makasih ya sayangnya. Main dua bebas, ayo bebas. Ayo. Kawal. Nggak ada yang berani. Milik negara.
Yang ini bahaya. Ini bahaya Cong, yang dilihat semuanya Cong, hati-hati. Ternyata ada yang berani. Ternyata ada yang berani. Ternyata ada yang berani. Akhirnya. Bisa-bisanya. Ya Allah rame banget gila. Pusing. Sarah, ini hari Kamis di hari kerja di Jakarta. 2, 3.